Rekordszámú úszó jelentkezett a téli úszók szlovákú pályának gútai bemutatójára. A több mint 50 úszót 0,8 Celsius fokos víz, -3 fokos levegő, ragyogó téli idő és szintén rekordszámú nézősereg várta a Vágduna hídjánál. Kolárovské kolo slovenského pohára zimných plavcov prinieslo rekordnú účasť ako plavcov, tak aj divákov. Vyše 50 člennú skupinu otužilcov čakala 0,8 stupňová važská voda, -3 stupňový vzduch, krásne zimné počasie a veľký počet záujemcov divákov. Vítame vás na 7. ročníku Kolárovského zimného plávania. Sú tu otužilci z celého Slovenska, z 10 oddielov. 55 je nás, tak to je Kolárové rekord. Medzi nami vítame ľadových medveďov Bratislava, Senica, Levice, Kozárovce, Nitra, Banská Bystrica, najväčší počet z Banskej Bystrice a z Osenice a z Bratislavy. A koho som ešte nepočítal? Dunajská Streda, Prostredov, Česka, tak to je možno medzinárodná akcia. A ešte naposledy Kolárovských mrožov, je nás 4, tak dúfam, že o rok bude nás viac. Hetedik alkalommal rendezünk meg utána úszást. 10 egyesületből vannak itten, ahogy mondtam előbb a városokat, Szenica, Banská Bystrica, Bratislava, Nitra, Levice, Kozárovce. Ďakujem, že ste prišli toľky, skoro z každého kúta Slovenskej republiky. Tu jedna pani už ma pýtala, či som doniesol plávky tento rok. Aňo, konečne už mám tu, ale mám ešte stále v aute. Prvý tréning budem mať až v júli niekedy, keď dovolíte. Engedjék meg, hogy mindenkit köszöntsek Kútavárosában, jó magam, és Kútaváros önkormányzata nevében. Köszönöm szépen Huszári Károlynak és csapatának, hogy újra megszervezték ezt a versenyt. Ahogy ígértem, lehet, hogy elkezdek tréningezni én is, de majd csak valamikor július folyamán. Ezt már sokszor hallottuk. Vagy májusban, igen. Jakub, hýbaj sa! Neboj, Jakub! Nejdeme ďaleko! Hýbaj! Stálo, pozor na krv! Pozor na krv! Goran! Hej! Daj by sa, ale nevieme, no, tak na rýchlo. Sú v Bystrici na plavárni. Hej? No a Petra tam bola. Teraz by som aj dala tú vlastnú. No, Goran, meraj. Mne je tu dobre. Sedem? No, voda, aká teplá? 0,8. Teraz ti ma menej klepe ako v Jaseni. Mne neklepe vôbec. A teba v Jaseni ťa klepalo, že? Som nevedel ani na to. Není s rumom. Není s rumom.
Ideme rovno, pojdem tam, tu pojdem točio. Rovno tam, rovno tam. Opa. Muža, nie? Vyskúšaš toto ľadové plávanie? Ja už som tu, ja chodím už dlho, 4 roky, 5. A vlastne, keď začala dedo a mama. Aha, takže máte to v rodine. A ako sa cítiš? V pohode, Čo máš? teraz už. Aha. A prvýkrát, pamätáš sa, že aké to bolo ešte? Hej, No, zle. koľko si tam bol prvýkrát? Tak po kolena iba som došiel a to som bol v takej kamennej nádobe, ako takej vanička, ako keby, lebo vtedy ešte to nebolo také, že veľa ľudí, vtedy pár ľudí tam bolo a tam na schodníkoch. Takže to je také. A teraz už máš už rutinu v podstate? Hej, občas. Niekedy je, aj keď sú 3 stupne, aj keď je menej ako teraz, tak nevojdem. To sú také. A teraz aké si má pocity, že 0,8 stupňov je voda? To máš ako pre teba, to je akurát? Toto je akurát najlepšie, pretože ani to není také, že úplne studené, ani nie to až príliš studené. Že to neihličí. Ako sa voláš? Jakub, mašlár. A odkiaľ si? Z Žiaru nad Hronom. A koľko máš rokov? 11. Odkiaľ si? Od Topolčian. Od Topolčian. Jaká bola voda? Studená. Studená. 8. akcia. 8. akcia. Prečo si sa rozhodol, že budeš plávať? Len tak. Zvedavosti alebo zdravotných? Ani nie zo zdravotných dôvodov. Keď som plával, tak len zo zaujímavosti. Aj s rodinou, alebo... Nie, iba sám. Sám. Kacsi milyen volt úszni? Nagyon jó volt, nagyon jó volt. Hideg volt a víz, először télen volt az idei akció, a úszószezonban először volt 1 fok alatt a víz akciónk, utána 0,8. Sima, szélmentes, öröm volt úszni. Gondolom a többieknek is. Kicsikét lenakoztuk magunkat, pirosak vagyunk, de nagyon jó. Jó érzés a úszás után. Speriácskó jól esik ilyenkor? Igen, nagyon jó, majd bent iszok magamnak. Megyünk futni egy kicsit visszafelé, bemelegedni. Gratulujem ti, ty si tu tiež prvý rok. Taký a menejme pohľadnosť aj tak. Uvači. Vydrž chvíľečku. Ty si to prvý rok? Prvý, áno. Prvý krát. Tak, neviem, čakaj, tak dostať. Ďakujem, páči. Nezabudnite.